Jutro, sonček. Moj ljubček. Jutro. Ipa. Dobrodošli v nov vlog. Jaz začenjam ta vlog čudovito. Cela sem zaspana in... Ja, v glavnem, montiram angliški vlog, danes je ponedeljek, ful pozno sem začela to snemati, ker sem imela ful naporen vikend, tako da ja, upam, da čim prej posnamem v naslednjih parih dneh do tega vloga. In ja, zdaj to zmontiram, spakiram, ker sem doma in grem do Maje, ker ji nesem njeno posodo nazaj in še poloverček vam pol pokažem. Tako da ja, in pol do Ljubljane in treba je začeti teden. Urnik moram narediti točno ponedeljek, je fuck, nimam dosti cajta za vse. Prme. Kaj je supermenček, moj lepi? Ti lepoticko moj. Lepoticko moj. Zjutraj me je zbudil, ko je padel dol iz te mačje dreve. Si z dreve padel. Šlo ti. Seems like forever since we've been together. Oh God, I miss you bad. And I read your letters and look at your pictures. Evo, jaz sem pri Maji. Zini Bini se hoče igrati. Zini Bini se hoče igrati. Zini Bini nori. Zini Bini nori. Zini Bini. Ubi, ubi. Ej ti, ej ti, ej ti. Stelika, debelika, že moje torbice, tako vedno, ja. Kaj, Stelika? Voha, še risa, glize smo se tak stiskala z risom. No, nisem mogla iti. A si se v olje zabila, ha? Si spet se v olje zabila? Ja. Maja je skuhala kofi. Quick look. Luna, kaj si v redu ti? Kak si lepa. Pridna Lunika, lejo. A ti se imaš rada moja torbiča, ha? Kaj, Lunce? Si ti mehka? Ja, Dio. Lika, vzi vas. To je manj repek. Najdo kaj voli. A muce ka vohaš? To nad pa ni bil muc. Njega čez vrečka. Jaz sem prispela v Ljubljano, nisem še šla domov, ker grem v Miller pogledat malo za Lego kocke. Rada bi se ene malo večje kupila. Ne vem, a bo Harry Potter ali kaj bo v glavnem videla, no. Vam pokažem, če dobim kaj sploh. Če ne bom pa jutri šla v Lego store. Te sem videla Playmobil. Lego ima ful drago to. Nice. To je nice sovica. Obstaja pa še ona velika, ko je 250 €. Sam ne vem. To me je tukaj pričakalo. Dobro, to je za razpakirati. Ne vem, najprej vam pokažem, ker je Lego kocke sem kupila in še nekaj stvari, pa nekaj vam moram še razložiti, ok? Torej, zadnjič sem si kupila že 2 knjige, oranžno pa tako, ne vem,
zlato kao in zdaj sem v Millerju najdla še zeleno in modro. V Lego Storeu ni bilo modre, se mi zdi. In ja, tako da zdaj imam vse te 4 Harry Potter knjige, različnih pač klasov. Tako pa zgleda, tukaj jo imam eno, ki sem jo že sestavila in polje lahko odpreš. Ful je manjša, kot sem mislila, da bo, ampak ja, te so 30 €. To sem si ful cajta želela itak Harry Potter in še pač to sneg je, torej taka cozy vasica. In ja, je bilo 10 € manj v Millerju, tako da če kdo hoče Lego kocke, se ti bolj splača v Millerju iti ponavadi, no, ampak včasih imajo ful boljše cene, pa tudi če ni znižano, so kar nižje, po moje, ker ne vem, toliko naročijo. In ja, ni pa toliko izbere, kot pa v Lego Storeu ali pa na internetu. To bom sigurno prešparala pol za one decemberske dni. Te bom pa še eno, ko imamo zadnjič tu, bom pa sestavila verjetno zdaj, ta teden, ne vse, ampak ja. Ok, da vam na hitro razložim. Torej, če še ne veste, jaz streamam na Twitchu. Sorry, če se ponavljam unim, ko me že skozi gledate. Torej, sem streamerka na Twitchu. To pomeni, da v živo prenašam slikanje, risanje, pogovarjanje, igram igrice, karkoli. No, ta teden je special, ker bom v sredo začela sabaton. To pomeni, za vsako naročnino, ki jo dobim, za vsako donacijo, ki jo dobim, bom podaljšala stream za 3 minute. To pomeni, da več bo tega, bolj dolgo bom streamala. Imam pa sicer neko omejitev, eni streamajo, dokler pač se ne končajo pač te subscriptione. Jaz bom pa imela 48 ur max, lahko da bo manj, več ziher ne bo, bolj bom imela pa še take goalse, ne vem, če dobim 300 sabo, bom naredila, ne vem kaj, različne stvari, v bistvu še ful nimam planirano, no. Tako da ta teden je pač ta urnik malo drugačen in če bo pač celoten ta sabaton trajal, torej 48 ur, kar je največ, bom streamala od 5 popoldan v sredo do petka do 5 popoldan. Tukaj sem pozabila dati subaton. Tako ja. Zato sem šla tudi vse tiste stvari kupiti, da imam čim več aktivnosti. V glavnem vsega bo dosti. Danes delam art, moram zdaj še ta pač urnik dodati v Twitch in na Twitterju je že, tako da ja, hitro dajmo še to, ker se mi malo mudi. Bolj sem pa še kupila za pač sredo, ko sem rekla, da imam uni sabaton, sem še kupila take pač druge aktivnosti. To je globus z luno in ga v bistvu sam narediš, sestaviš in pobarvaš, tako da se mi je zdelo tako zanimivo. Pa to izkopavanje kristalov, tako da bo malo popestritve. Še do konca moram to razpakirati in pol se lahko včasih pripravim na stream. Ok, milijon zelenjave, korenček, buče, čebula, paradajz, paprika, kumare, murke, polovico glave zelja, domače jabolke, pa še krompir. Po moje, zdaj, ko je bolj hladno zunaj, bom dala gajbico sem na svoj balkon, pa po moje bom bučkino juho naredila, ker se mi je ful lušta. In ja. Once you've seen all the things, all the places, I hope it means that you'll come home to me. Once you've traveled the world, all the spaces inside your heart, I hope I'll be your destination. I hope I'll be your life-changing sensation. Končala sem stream, danes sem naredila ta severni sij, tako da zdaj imam že 5, malo je slaba svetloba, ampak se mi ne da luči prižigati, tako da ja, zdaj pa naredila sem si široke rezance z jajci, naredila sem si jajca na teh ocvirkih in ja, to je moja večerja. Tukaj imam že cel seznam za v sredo, ko imam ta sabaton, tako da imam vse ideje napisane, kaj bom jedla itd. In kaj vse moram narediti jutri. Zdaj pa gledam vloge malo, tako da ja. 8 months, so I'm in. We're gonna take care of it. We're gonna be full-time parents. You won't be a daddy. I'm gonna be a mother. No, we. Dobro jutro, Španček. Dobro jutro. To. Premakniti.
Ok, jaz sem se spravila, pol si bom edino še malo lase zlikala. Malo grem na en izlet v naravo, vam bolj itak bom posnela, tako da še prej moram iti v trgovino, ker vam se seznam, kaj moram kupiti za hrano, za jutr, ko se začne moj sabaton. In ja, preden da se zaprem 2 dni v sobo, je treba vse porihtati. In ja, Džizva, džizva, ni vse v zlatu, nekaj tu džizvi. Kaj ti špetu, je vroče zunaj. Ok, hiter haul. Jaz sem rekla, da poskrbim za sneke za izlet, da sem kupila sendviče, te napitke se je verjetno se ne vse pojedlo in pol te proteinske čokolade in sadje. Pol sem šla pa še kupiti za jutr par stvari, steak, ene raviole, 2 burrito bowli, ene piščančje prsi in pol sem šla v Miller po ta Bean Boozle Challenge, ko je en bonbon pač dober, en je pa slab, ampak zgleda ta isto in pol pač na kjer ga naletiš, in ja, tako da bo zabavno na streamu in še bele barve mi je zmanjkalo. Ali pa vodo imam, zdaj moram pa to spakirati in it moram, liste zdaj. Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be shining like the stars. I was set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. I can see the sun staring at you when you make that smile. Bolje je glasno, ne morem kaj povedati. And I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed. To je tako, kot bi rekla, viseč most, ki se malo premika in se pol višine bojim in me kar malo panika. Tam je bo ful lepo. Oh my god. Z tega grada priti je bil pa kardio. Oh my god. Nisem v formi za kardio. Evo je pa vredno priti za razgled. Je ful lepo. No one will ever take me, no one will ever take me away from you. I promise I will hold on to you. I don't know what I'd do without you. Evo, jaz sem nazaj iz izleta, ura je 10, oziroma bila sem tukaj ob 9, ampak sem nekaj cajt avto sedela, ker sem matek zmatrana in se mi ni dalo ven. Zdaj pa malo pospravljam, malo stvari skupišem in jaz se pripravljam na jutr. In fajn je bilo, ful lep dan, čeprav pač imam zdaj ful dela, je bilo vredno iti malo v naravo, malo uživati, tako da sem dosti posnela, upam, da vam je bilo všeč. Zdaj pa po moje burrito bowlu pojedla, pol se pa lotim moje to-do liste, ki je ogromna. Dobro jutro. Spala sem eno uro dlje, ko sem pa hotela, ampak tudi naspat se moram. Ob 3 sem šla spat, vstala ob 10. Zdaj pa hiter montirati, pol okraševati za jesen. Oh my god, kaj sem nadušena, ne morem verjeti, da je že ta cajt. In pol še milijon drugih stvari, ampak to je zdaj prioriteta, tako da bom timer naredila in začela editati. Kaj ti vrili živalec? Evo, jaz sem zmontirala to, kar sem imela. Zdaj pa moramo hitro najti
jesenski dekor, še prej bomo pa temu fantku dali malo hrane, a ne? Ti včeraj nisi dobil mokre ruke dolgo, tako da ti dobiš danes polovico. Ok, prva stvar, ki jo moram narediti, je, da najdem vso jesensko dekoracijo in jo dam pač na kup, da vidim, kam imam, da si splaniram, kam kaj gre. Nekaj imam nove, nekaj imam stare in ja, dajmo vse na kup. Do you know I'm looking and I can't help but smile? Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up. Je zabavno, ko vsako leto na novo odkrivaš, kaj že imaš od lani, ker sem malo pozabila v bistvu. Ok, to bom sigurno dala, je taka jesenska. Ja, ok. Te Halloween stvari bom malo ločila, tega še ne bom dala zdaj, to bom pol oktobra. Kdaj ja, da vidim. Torej, te stvari so od lani, te so nove. Zdaj edino to bučo bom še stran dala, ker je pač bolj Halloween. Pa to svečko, to bo malo še počakalo. Ja, to sem lani naredila do it yourself, se imam video, če koga zanima. To sem lani naslikala, te sem edino od božiča zdaj ven vzela, ker jih imam namen dati sem, bom videla. In ja, zdaj se moram pa lotiti, oziroma najprej pomisliti, kam bom kaj dala. Tukaj bom dala pa te stvari, ko jih pač zdaj ne rabim, recimo to barvno ne paše. To bom verjetno umaknila. To zelenjavo tudi ne rabim zdaj. Te tulipane ne bom imela. Moje tudi te vaze ne bom še videla. To lahko umaknem. Ok, cajt je tudi, da zamenjam ventilator za radiator, tako da ga bom ven dobila. Kak je tu se prašno, moram še posesati tukaj. Tega tudi treba malo odprašiti. Dala na balkon pa spihala. Ok, to sliko bom zamenjala za ono muziko. Tako da, to bo tudi šlo malo nekam stran. Torej, to bo tukaj. Moram dači baterije, vse te stvari, ki imajo baterije, tako da, ja. Tako ful ne vem, kje se naj lotim. Najprej to bučo. I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. To bom zamenjala s tem, sicer je to ful, kako bi rekla, manjše, ampak zaenkrat nima nič drugega, mogoče bi mogla kaj naslikati. Ampak zaenkrat bo to. When I dance around, I can't help but feeling. Just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. Te listke bom tako naključno malo pač po policah dala, da malo dodam še te oranžne pa rumene barve. Kak so kjet, ko so tako pomešani. Na te police, ko jih v bistvu najbolj vidim, bom po moje tako največ stvari dala. Malo gledam, kak se na streamu kaj vidi, zato imam pač ta del mogoče tako malo najbolj
nagužvan, pa ta grad je zdaj pravno jesenski, tako da ja. Tu bo verjetno kak šopek, ki ga bom naredila iz tega. Tako da ja, a ja, še eno bučo imam. To bučo, mogoče jo bom dala tja, ker tam še nič nisem naredila. Pa tja pride itak še te šopke. Tako da ja, te šopke moram zdaj v bistvu narediti, drugače sem pa bolj ko ne vse zrihtala, te bučke še lahko sem dam. Save me, no, and don't come running to blame me. From miles away I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are, who you really are. Yeah. Don't need you here to say you're sorry, 'cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle. No, I just gotta know if you're gonna leave me, then just do it. Let's be honest for a second. Yeah, you're being over your head, babe. 'Cause there is no one other than me that can make you feel the way you feel when I hold you. Ja, jaz mislim, da vem to ful lepo ratalo, no, ne da se hvalim, sam, ja, edino mogoče toček, ko sem se ne zglih niti aranžera, ampak ja. V glavnem, ja, ne vem, a bi jo imela tukaj, ali bi jo dala tam na tla, tam bo tudi ta, to bom dala tam na tla 100%. Dekoriranje je končano. Ni zdaj full ono crazy, malenkost več je kot lani, ampak ja. Torej, tu na levi imamo v bistvu podobno kot lani, sem dam zdaj to večjo bučo, tako da tu imam te liste, pol imam še te lučke liste, tukaj to lahko zvečer prižgem. Zdaj vam ne mogla pokazati teh lučk, tako da mogoče kak drug dan, ko bo malo temno bolj, vam lahko še lučke pokažem. Pol imam tudi ta veliko bučo, dve mali, par teh listkov. Pol, ko prijem vsem, imam to laterno, ki ima tudi lučke not, pa bučo, pa malo sem teh okraskov dišečih dala in pol to ta veliko vazico. Tako da je tak lep kotiček. In ja, to je to za to stran. Pol tukaj pri računalniku, kot sem rekla, imam malo več stvari in ja, ta grad itak ful paše v to. Tu sem dala to verigo listov, to mojo najljubšo bučo, tam eno sovico. Ta rička je pa tek nekaj najlepšega. To govo, par listkov spet, te lesene veje sem zataknila te liste, da je malo bolj tak jesensko. To, ko sem lani naredila, sem dala spet na isto mesto, na ta veliko bučo spet, ko se najbolj vidi par listkov. Ja, to sliko, ko sem lani naslikala. Pol te sovice, malo bučko, te lepe veričke. In ja, ful se mi zdi lepo, da je tukaj ta šopek, pa še tak na leseni podlagi je ful lepo, tukaj nimam nič posebnega. Pol piratsko ladjo sem pa sem predstavila zato, ker da je to bolj v spredju.
Tako da, to je bolj kot ne to zaenkrat. Zdaj pa gremo k tej realnosti. Vse imam zdaj na posli in moram to pospraviti. Zdaj v tem delu nimam nič, niti deke nimam kakšne jesenske, ker je nisem dobila. Če je dobim, vam pokažem še pol ta del, poštre bom kar take pusla. Zdaj edino to sem si tukaj nad poslo obesla, no pa tukaj, ko sem vam pokazala prej, tako da ta del ni nič posebnega, ampak ja, tukaj je pa ful cute. Ok, to je to. Jaz sem ful vesela, da imam končno jesensko sobico in danes je prvi jesenski dan mimogrede, tako da perfect timing. In ja, upam, da ste uživali, pa se vidimo naslednji teden. Čau!